koguo tungikona nomination mundu wena hinya either wambia kana wanake ni wikaga atia ni umagira na certificate koguo tigaga andu aingi muno arakaru kiama ni tuge kiama kile kirari iguru ni Jubilee ta 2017 ni ndaheo wenda sina na nominations ri arakara agiko kiama no Jubilee ri kwinuka mainuka matina ko member ruri uragika gwika atia uragitumira uragithukia mbeca cia gwika atia gikoni uramenya nama riu ni hapa riu hau ni hapa yumagira na ni guguthiaga na mbere Nyanza nikionaga mundu anegirwo certificate ya UDA madwe mwacemanagia na macindana nao ri riu ni maramenya utiri hindi kungiuka acinde guteanga mbeca ciake tu riu ni mbeca thi guteanga na kureo ni andu wacha ikae we tumia yaku ciana ciaku brother ciaku mundu wothe ungira kuire kura na kia karega kumira na no meto wiki magiraheire magira kutu andu aya 66% mori ile ri aya 20 niki 34% agiko Raila ni ahotire agiko ni mahotire kumiria andu 70% aya no giro president mu just 4% extra heka undu mweshimbo twona tirite kuigua kiama giki wa munyoro giti kirari no ni gikuruguri no kaigua andu aria mambiririe guthiaga ku muno ri ya bunge aria makoretwo makimove around na former DP makaigua makiuga ithu andu aria tukoretwo tuhandite muthingi guku wa munyoro nitukoro tukandi tukaheo preferential treatment kwa kile kwa kuhana tigiti ugo twagwe kora thina-ini toyo kuhanitwo direct actually una munene gukiro icio ni itugati first session ni icio itugati no ru menya gwikona gathina kinya kanene gukiro ugu umenye umuthene nyonire cyo nyonire kiama kia UDA official ni andika nigetha ru wiki ino uri yake thina uria wiho ni itugati ici ciothe bathene ikuma right no ndugiuma ri no ucokire githura urauga ri mundu wothe muthure na UDA ni kai no ikarire UDA kinya haria ya mwisho na haria mwisho okay so ni wakiuma waruria kiama giki muthuri ta methu na gakuya kana jinki hara kana mundu whatever aya mayutire fiu na maka invest akarugo asheri andu othe ma investite fiu kiama-ini na makaherithio bunge magatunyo ite makatengerio guku na macira maundu macio mothe mundu ucio ri ngira kiama thaici no ndungihinga kiama uge ati kiama kiu gite giki twatigira methu kwa mundu enda kuruga na kiama kiu Nyandarua ni akuruga wali wa aspirant rudatumire example yake ndume example ya ni mwaka wako yuko na aspirant wi Nyandarua ndagite kiama 2027 egira kiama kia muno na bigo popular na aje we popularize na registered right twakinya haria ithurano-ini ri watu ikaje no nginya health certificate nigetuga uyu tuire kaga campaign guku ri authiku na bemwe number 2 ni mwaninire ciama iria ingi ndu uria kurathiaga watu kakiama kiria kingirugamia mundu guku na ndaiguire muthuri ucio akiuga andu arari mundu na mundu tari kiama-ini gitu ucio inukio mucii aspirant uyu utuire rutaga wira na kiama giki twakinya haria and very just be fair agiko metho ni aguthi na mbere na kuhurwo ni thirikari ni undu wa munyorori onareka kuma kiama haria mwisho ni no nginya mukamuciria wega unless akigie guts umeriu na umari augata tore itinga reumire 1997 nithi kuruka mana aume na ugeni ndauma na kiama giki uge kitigia nyue yai acoke kuri andu a Nyandarua amaiguithie riu ri ajagurie na giti gia UDA no kiama kiu ni kia wana twahingurire gitu enda mujokie coke urikane ashidana na thirikari koguo methore ketungete ona tugite murima wani party yes methore ari kurugama kura kwa Nyandarua yes riu akamba akorane na UDA abe akorane na UDA gica na Jubilee yawa acoke acemanie na ithui ta Jubilee tukidirikanagia andu ithu twamurire mucagure ng'ania kiria kumucagura we muracagurire ona ndananina ndanahota kunina miaka 5
Niekate ni amba ni muniwira. Uyu ri tamu yake ni ekate. Uyu tamu yake ni yathira twethe mundu ngiarikie. Uratigarite. O hau ri no anyita. Meanwhile andu aria metho aceraga nao ri matigithie kumikira campaign. Muni yake magiri. Ibanye mundu ni andika